Wengenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi u-Admin. Uma uqala ungene kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa ukusubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Wengenza kwethu ibhofa-ke elincane lapha uLusanda-ke umfaka Khumalo ucacisa-ke ngokungabonakali-ke komfowabo uSimiselo Khumalo-ke amadodana kaMgqumeni lawa beqembu-ke abadlwane bebhofa. Ucacisa ngokuthi kungani ngobantu abaningi bebekhala ngokuthi-ke abamboni-ke la kule cover. Uyacacisa ukuthi-ke indaba-ke ukuthi-ke isekhaya kubo wengane yethu. Ubeka nje uthi-ke indaba isekhaya bafethu-ke la ekhona umfethu bamnqabela-ke ukuba azoshutha nami nokuthi-ke azocula kulo msebenzi. Bathi-ke abamfuni eduze kwami akahlale-ke ekhaya. Ugcine naye-ke ehluleka bafethu ukuzama-ke ukuza la ngenxa yokuthi obaba bazonda-ke mina ekhaya. Kodwa-ke konke kunesikhathi sakho bafethu. Ngiyathemba uma-ke isikhathi si-right uzoba khona njalo emsebenzini esiwuhlanganyela weqembu-ke lezingane zebhova zonke. Ngicela ukuxolisa ngokuthi-ke abantu noma-ke bebemlindela bangambona, kodwa-ke unathi ngokothando nangenhliziyo. Kanti-ke kunengoma eyabhalwa nguye ethi-ke uzakhala wami engo-track 7. So bafethu ngicela-ke imimoya yehlele ngezansi, konke kuzolunga. Umdali-ke noma uzosinqobisa. Akungiphatha kabi kakhulu ukuthi-ke bathe bemsusa eduze kwami wabuyela-ke kuloya mzimba ayenawo kudala. Angazi noma-ke umfowethu bayamhlukumeza yini ekhaya, kodwa uNkulunkulu nobaba lapho-ke khona uyazi-ke wenzani ngempilo yethu. Mina-ke ngohlala njalo-ke ngilimele iqiniso futhi-ke ngilenza kuzo zonke-ke izingane zakwethu ngoba ngiyazithanda futhi-ke ngizozivusela nomuzi kababa zihlangane-ke zonke-ke khona. Wayesethi-ke ngiyabonga ithuba wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangane ngalo daba. Hlangana lapha kwi-comment section. Mina-ke ngumsizi Inkosi u-Admin sengiphuma kanje.